Abantu benshi ba content creator bagitangira bakunze kwibaza kino kibazo cya content bakora ariko kikabacanga. Kugira ngo ubone content ukora kandi kakurikiranwa cyane n'abantu benshi bisaba ibintu byinshi, bisaba gutekereza cyane ndetse ukanayitunganya neza. Ndetse abenshi baje kubona ko amahitamo yonyine ahari ari ugukoresha AI. Ndetse abandi ba content creator ku mpande bakagenda bababwira ngo gukoresha AI hano kuri YouTube ntabwo byemewe, bagufashe baraguhana. YouTube y'ubwayo niyo yahise yicira impaka irangiza na AI muri YouTube. Ubu ngubu ushobora gukorera video muri YouTube hanyuma ugahita unayo-uploadinga kuri YouTube ukoresheje AI ya YouTube. Kino cyazanye nk'igisubizo ku ba content creator bagiye batandukanye bari barabuze content bakora. Rero muri iyi video ngiye gukwereka ukuntu iyo AI ya YouTube yizaniye muri YouTube wayikoresha ugakora video hanyuma ugahita unayo-uploadinga kuri YouTube kandi wayikoreye no muri YouTube nanone. Iyi YouTube channel ubona hangaha ni yanjye mu minsi 2 nayishyizeho aka video kamwe konyine ndetse kari kujuje views 1300. Ndetse iyi video nta nubwo yarebwe cyane kuko abandi bazikoresha video zabo zitazitumagira zikagera kuri views 100, 200 ndetse n'izindi. Ndetse reka video zino AI zikundwe dore ukuntu ziba zikoze nkaho wagira ngo ni izanyazo koko zari kodinzwe na kamera ya 4K. Ndetse n'ikibikwemeza koko ku AI ya YouTube urabona ko hano munsi nyuma yuko video yicreatinze ikajya kuri YouTube hano hahita yandikaho ngo AI, bigaragara ko ino video yakozwe na AI. Ariko bino nta ngaruka byagera kuri YouTube channel yawe ndetse YouTube channel yawe bamonetize kandi kanahembwa. Ngira ngo urabibona hano munsi kwanditse ngo AI. Hanyuma nureba kuri views urabona ko ino video ifite views 1356. Hanyuma nitujya ku yindi channel yanjye nayo nashyizeho ama video nakoresheje ino AI. Urabona ko ino video ya mbere ibanza ifite views 132. Urabona ko iyikurikira ifite views 1600. Iyi ngiyi ikurikira nayo ifite views 1400. Iyi ngiyi yindi nayo ifite views 1800 ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Urabona ko zigiye zifite views zitari munsi y'igihumbi. Ndetse nibigaragaza ko iyi AI video zayo kuzikoresha birimo amahirwe menshi ndetse n'inyungu nyinshi. Urabona ko zino video zose nagiye nzikora hifashishijwe AI, hano kamenyetso ka AI kaza munsi kaba kagihari. Ngira ngo nk'uko uri kubona aya mashusho y'i AI urabona ko amashusho wagira ngo naya nyayo ndetse yari kodinzwe na kamera. Ngira ngo byose wamaze kubyibonera ko iyi AI ari original ndetse igisigaye ni ukukwereka ukuntu wakikorera video ndetse ukoresheje no AI ukayikora muri YouTube utiriwe ujya ahandi hantu ndetse ugahita unayo-uploadinga kuri YouTube bitiriwe bikugora. Rero reka dutangire. Mbere na mbere ugiye gufungura ino application yawe ya Play Store, numara kwifungura uza hano muri Zacu usacingemo application yitwa YouTube. Ukimara kuyisacinga barahita bayiguhereza. Nusanga handitse ngo update urahita wakandaho hano handitse update. Numara kuyi-updatinga nimba iriya AI ikora ama video itari irimo wowe irahita yizanamo kubera uraba wa-updatinze ino application. Nyuma yaho numara kuba wa-updatinga urahita uzuyikandeho yinjiremo. Numara kwinjiramo barahita bagutangiza ahantu hameze gutya. Hanyuma numara kuhagera wowe ikintu urahita ukora urahita ukanda kuri aka kantu ko gutangira gucreatinga video. Akanga kanyira ngo abantu mwese murakabona. Akanga numara kugakandaho urahita uza ukande kuri aka kantu kandi urahita ubona hano hejuru. Urategereza akanya gato numara kugakandaho uhita uzukane kuri akantu kaba kari hano hejuru akangaka. Numara kugakandaho urahita ubona abandi bantu bagiye bakora ama video ariko we byo ntabyo uraba witayeho. Wowe ikintu urakora uraza ukandi hano hejuru handitse ngo video clip cyangwa se haraba handitse ngo create video. Biraterwa n'ukuntu telefone yawe imeze, hari hejuru hambere habanza. Hanyuma urabona ko aya nama video y'abandi bantu bagiye bakreatinga agiye atandukanye. Nawe ushobora gukoresha prompt imwe muri izi ngizi ariko wowe hano tugiye guhimba video yacu ndetse tunakoresha prompt yacu. Uraza kandi kuri aka kantu ikintu urakora urategereza akanya gato hanyuma urabona ko arugambe tugiye gukoresha ino feature. Hanyuma bahita bakubwira ngo responsible the content that you create publish with YouTube AI. Barakubwira ngo iyi video ugiye gucreatinga urahita uya-uploadinga kuri YouTube, ariko mu gihe uraya-uploadinga harahita hazaho akantu kaga feature. Bese mu make biragaragara ko yakoreshejwe AI. Harahita hazaho ka kantu nakweretse ka AI ka logo ya AI hano munsi ya video yawe nyine. Urabona handi haba ari views hanyuma hagahita hazaho na logo ya AI nkuko nabikweretse mbere. Hanyuma ukande continue kuko bino ntacyo bitwaye. Hanyuma nurangiza uzu describing video yawe ukuntu irabivuga ikintu irabivugaho hanyuma n'ukuntu iraba yitwa n'ibintu nk'ibyo nyine bigiye bitandukanye gutya. Hano bakuze ahantu ho gushyira prompt. Wowe nimbuza icyongereza urahita wandika prompt yo mu cyongereza hanyuma uhite gukorera video nk'uko wabishakaga ndetse nk'uko wabyanditse. Hanyuma niba utazi icyongereza urahita hanyuma hano twaje kuri ChatGPT turayibaza duti turabibwira duti prompt naha AI ikankorera video y'abantu babiri bari kurwana
Spiderman ndetse na The Rock bahanganye. Hanyuma mpita nohereza ChatGPT hanyuma inkorera prompt. Urabona ko prompt yacu iri kuyitunganya hanyuma iyiduhereze mu cyongereza. Hanyuma ikintu urakora nimara kuguha ino prompt wamaze kuyisoma ukumva ko ibintu wayisabye ari yaguhaye muri prompt, wahita ukanda hano kuri hano hatangira ano magambo, nurangiza uyakopiye yose umanuke hepfo uyakopiya, hanyuma nugera hano urahita ukanda hano handitse ngo copy. Numara gukanda copy byose biraba byarangiye. Hanyuma ikindi kintu wahita ukora urahita usubira inyuma kuri YouTube, hanyuma uze ushyiremo ano magambo wamaze kuba wakopiya uyakuye kuri ChatGPT. Nurangiza uze uyashyiremo. Wabona ko ni prompt ndende ariko nta kundi reka tubikore. Hanyuma numara kuyashyiramo urahita ukanda hano handitse ngo create, ahangaha gutya munsi handitse ngo create, ahangaha gutya. Hano video yawe iratangira kwigeneratinga, hanyuma utegereza akanya gatoya iratangira kuri 50 kuko ihita yihuta ikagera kuri 50, hanyuma ikaba ari itangirira ikazamuka ikagera ku 100. Hanyuma urabona ko video yacu hano ibiri kwikreatinga tugategereza. Wibutsa niba utarakana subscribe ugira vuba ikande kuri iyi channel yacu, hanyuma igitekerezo ufite cyo ugisige muri comment ntiwibagirwe, hanyuma ukayina like kuri iyi video. Hanyuma turategereza turebe video yacu ukuntu bari buyiduhe imeze. Think you can handle this? Bring it on, webhead! Whoa, close, not done yet! Yeah, feel the rhythm, let it take control tonight. Away the stage, moving to the light. They say I'm too raw, but I ain't here to play nice. Got a mic in my hand, words cutting like a knife. Yeah, I'm spitting fire. Slim Shady is something real rowdy. You all this sad, you're sitting at a soul. Go stage, play stage, stop! Avengers, move out! Right behind you! Hulk smash! Let's go, team! Ngira ngo nkuko ubibona nifashisha ChatGPT hanyuma nkayaka prompt, hanyuma nkahita nyizana muri ino AI ya YouTube, hanyuma igahita inkorera ari ama video yose wabonye. Ari yose umaze kuyakora uhita uploadinga kuri YouTube channel yawe, uhita ukana kuri next, hanyuma ukayishyiraho title, ukashyiraho description, ugashyiraho tags, hanyuma ugahita uploadinga kuri YouTube. Rero niba ubonye ino video hari ikintu ngufashije ntugende udakanze like, udakanze subscribe, ndetse igitekerezo ufite ugisige muri comment.